Chanin go bhfuil go lecham I rothairach agus nuair sin údan an eile ha mi go meascí Dé seo leis an lá seo. Na menach go looking. Dú nach eil go má bhíon rothairach sé is trí údanin fas go meascí mechanicals agus mar a hachas an Alba an tíide. Ach, ha spór san is trí cuideachd. A córdar am a bhí féin seachtar dùbhlain. Tá mí a féin tòrr as. Right, smaring sin. Inheolalas a hacham iad bhí feallah iad rothad sé bhamóice. Mi hínas Somhairle go maith tríocha feallah is sòisealtan ar nó rothair an acinn mar bikepacking holidays. Bé rud mór a bhain ar san Somhairle. You need to go abroad. You've got all this to choose from. Nu bheith in na bóice, charomi a gáilisteach tíad go más a ha áitcin mar seo. Can't do that. Fantastic. A thula Gaelic Alba. Tá sin ar an Alba. Chanaú áit san bí na sé in thul. Ha mí mar ha I tòrr Alba éicinn ach ha fes agam le cíns go bhfuil háast tòrr agam rianú. Cuairt, Áidir a bheid. Eile agus dúra. Slíospí. Bike's not the first. No, man. Gaf mo leisgo. Níl dan mi casgo a sin. Stoch a ghàire. Be magad féin. Be magad hyn. A traffic ar an tria. Yn dosga seo geith am ierig. Okay, here's a comedian. Gymaflwch. Bí sin I ceircí dead. Smack as needed. Geisio? Hynna. La. Ma. Shall pack as a home.